i dobrodošli u novu epizodu na našem kanalu. U epizodi ćemo se baviti jednim unboxingom. A sada bismo definitivno mogli da počnemo. A sada se bacimo na unboxing, znači tu nam je tastatura, a sada ćete i da je vidite. I evo je, The Razer Huntsman, nova tastatura. I ljudi, dakle, sad ćemo da počnemo, tu nam je i naš dragi alat, kao što vidite, spremio sam sve da izgleda perfektno. Sada ću pravo da uzmem čekić. Dakle, ljudi, ovako, bilo ovo možda iskalper, pretpostavljam da će brati iskalpera sada i možda tu tačno treba da se otvori za sekund, samo da vidi Đura što tu treba se pritvori. Ovako ćemo. Da ja to mogu da vidim malo normalnije, evo ga. Vidi Đura. Mogla se jedno žekanje malo da se sekiti. Evo, kako sam. Oslikarija, sad ćemo i ovo ovde. Evo ga. I sada da ga otvorimo. I evo je. Tastatura. Već osjećam miris novoga. Dakle, sada ćemo da je otvorimo skroz. Ovde, kao što možete da primetite, imamo sve i svašta. Znači imamo tu neke časovečne cese, sad ću da vidim. Da iščupam samo. Dobro, tu imamo sad već šta je već ovo. Potpis neki, Ming Tan, dobro. Pozdravi za njega. Nema šta ovdje. Ovdje sam imao neke dodatke, ovo ovdje neću još uvijek dotvaram, to ću ovako za sebe dotvaram pošto imam pojma šta unutra, a to ćemo da ostavimo za kasnije pošto je tema tastatura. Da vidimo dalje, okej. Ovdje imamo tastatura, da vidimo sistem otvaranja. Verovatno se ovako otvara, pretpostavljam. Da vidimo. Ovdje samo da vidite da je rasredi. Sad naravno ćemo pokazati kako
to detaljno izgleda. Što tiče slova novog Razerovog modela, znači nisu više onako mnogo pravoga, ono, tako bi vam to već objasnio, nego su baš slabo urađeni. Znači tu naravno imate jedan poseban sistem dugmića. Sad ćemo da probamo, ok, dugme ne mogu baš tako da skinem, to ćemo da ostavimo za drugu priliku. Ovdje imamo naravno američki deo. Nisu mi dostaju, što mi se sviđa. Tastatura kao model je dosta manje, ali zato je stvarno efekt. Ok ljudi, bacimo se na efekte. U međuvremenu vam kažem, naravno nije bilo klipova zato što sam bio prehlađen i dalje sam malo, ali će ipak biti klipova. A mi ćemo sada se bacimo ono što sam rekao, znači prvi je i najbolji Wave. Najbolji koji Razer ikada izbacio bukvalno. Idemo sada na sljedeći, Wave ćemo da zaklonimo, idemo na Wheel. Wheel ćemo sada da otkočimo. I pogledajte, izgleda koja se boja praktično rotira nekim čudnim, svoje poznatim načinom. Idemo na sljedeći, Wheel smo prešli, zatim idemo na Static. Znači to vam je praktično najobičnije svetlo koje vam je statično i tu se u suštini ništa bitno ne menja. Kako je na početku, tako i na kraju. Zatim ćemo da ostavimo Static i idemo na Starlight. Ok, ovo je vrlo zanimljiv efekt, ali mi se baš što ne dopada. Znači ovo, ok. Vrlo zanimljiv za korištenje, ali i nije nešto. Ok, idemo sad na sljedeći. Save, ugasili smo ga tako. Imamo Spectrum Cycling. Ok, sad ćemo da pređemo prosto samo na ovaj. Otkoči ga, tako je. Otkoči ga, tako. Znači, to je po jednoj određenoj brzini menja nijanse boje iz jedne u drugu. Znači, ja ću morati da vam pustim par sekundi čisto da vidite, pošto to baš ne ide toliko brzo. Ali eto, koliko vidim, vjerojatno ste vidjeli. Mi ćemo da idemo na sljedeći, a to je Ripple. Save. Evo ga. Pala. Ups. Idemo dalje. Kao što vidite, ekstra za gaming. Idemo sad na sljedeći, to je Reactive. Što je sad ste pritisli, to će da svetli. Jupi. Idemo sad na sljedeći. Ambient. Ovo je malo čudnog svojstva, ali to vam pravi boje po vašem Windows background. Znači, to je vrlo zanimljiva stvar u suštini kad pogledate malo bolje. Ali pomalo i nepraktično, zato što ukoliko imate neki background sebe u nekom modu, crno-belom, onda će vam tastatura ispasti crno-bela ili, pošto držim trenutno plavi background da mi piše time traveler, ispalo je plavo, naravno što se meni u neku ruku i dopada, ali u neku ruku i ne. Breathing. Ili vam disanje. Ok. Sad ćemo da pogledamo kako radi taj efekt. Oh my god, samo da počne. A da, zabavio se. Da, ovako da ga upalimo i evo ga. Evo ga, znači diše u raznim bojama, random bojama naravno. To bi moglo se nazove u neki način disanje kad on smanjuje brightness i se prebacuje u sljedeći boj, odnosno. Sljedeći je audiometer. E sad, ovo je vrlo zanimljiva stvar. Pomalo je i komplikovana za korištenje. Šta sam odvalio sada? Znači, ja ću morati da pustim jedan moj klip da se čuje. Dve varijante kako da pravim content. I po tome on pravi boje. Znači, koliko je zvuk jak, toliko će on jaku boju da napravi. I toliko će brzo da ih menja ukoliko ih menja. Slušajte. Aj, budalo, više ladi, aj. E tako. Znači, kako vidite kako ja smanjujem ton, da je sve sporije i sporije. Kako ga ubrzam, sve brže i brže. Znači, pogledajte kako menja brzinu. Ajme, kralj, ne može. To je sljedeće. Znači, i zatim imamo jedan od isto najboljih, koji vam se zove Fire. Ovo je vrlo dobra stvar, Razer je malo skorije dobro izbacio. To je da vam gori kao vatra po tastaturi. Veoma zanimljivo izgleda. Korisnici Razer vjerojatno znaju za ove efekte. Ako ne zna, može slobodno da uzme i da pogleda klip
ili da sam proba ovo da uredi. Ok, tako da smo izvrtali sve efekte. Nadam se da se svidio klip, ako jeste, ostavite like, share i subscribe, tako da bi to bilo to i see you in the next time.